to ni lecture 6 ni na zani question na boran anchi ga bol cha hota question number 1 it na bol raha hu Zania becomes si bolo chuna becomes number here question number 1 answer solve hota if it is Zania if 60 is added to a number na it becomes 120% of itself na 120% to पे हम fraction का solve है जी 100 plus 20% ना 100 को पे का fraction है 1 ना plus 20% को 1/5 इसे कि कमाल है simple fraction है पे so किसोजियम 5 1 is 5 plus 1 6/5 ना 6/5 it's he 5 he 5 dinga 120% to 680 it's on also है इतने तो अब तो तेरे if 60 is added to a number is ना 5 dinga 120% to 680 है इज़ाद क्या नाम चाहिए कर क्या अच्छा ना ए बांगा मोन number टाटा से इज़ाद क्या नती हम 60 क्या नती है ना 1 to 60 times इज़ाद हम 60 times है तो इस number जो पे हम denominator हम पाए चलो ना 65 is 30 into 0 30 10 300 ना 300 ना मोहन हम से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज ये पी देता है if a is 37 1/2% na more than b is what percent more than b is what percent less than a what percentage less than a na तो क्या है percentage आती p value हम 37 1/2 fraction है खेले पे हम 37 1/2% इनसे है 1/8 खुद पे हम 1/8 को 1/2% चला ना अब आना बाहर हम तो ना बाहर हम तो 3 times बोला चल जा सोता 3 times बोला चल तो 12 1/2% को 3 times का बोला रहा है बीसा हम that's 36 चला ना 36 plus 3/2 चला ना 3/2 चुंग आली नहीं थी लोपी चला ना इपी अगर हम चाहिए 1/2 जो ना 36 तो बन के कब थे चला 37 1/2% सो चला ना इतना खुना लेचन नेहर लवा लेचन ताना खुद थी otherwise इतना लोदा हम direct in बाहर लेचन 36 ची क्या मन चो 37 1/2% is 3/8 इतना चो आज तो ले if a is more than b तो b संग ले जो तो b जो नोई लगाम ले चलो ना कि compare चलो ना ये देंगा 37.5% जो 3 ही ले ना more अति आज plus चलो ना ये चीज़ पे हम 8 plus 3 को 11 ले चलो ना ये जो 35 चीज़ संग अली जो इतना है ये जो 11 लेता b चीज़ हम b to 8 ना 11 to 8 to ज़्यादा क्या किया 3 क्या किया ना अमर what percent is b is what percentage देने जो b दो चलो ना ये संग आजान आठ हम जान आठ हम 3 आठ हम चलो ना कोई तो कि compare हम a से पे हम 11 ना 3/11 को percentage आप पे हम 1/11 को पे हम 1/11% चलो ना ये लो ले 9.09% ना 3/11 है ले 3 times ले चलो ना ना या 3 times ले 3 9 जा
27 about 3 by 11 chi 11 noi lang a hi la chun im cha ngai lo 11 sang ang tama 12 tama hi la chun ngi khial ngai ta chala na 27 3 by 11 percentage ai lo le is pa hi no multiply the na decimal na bol no ma le 3 9 na 27 3 9 za 27 percentage na yeah Rabin kate it's in your hana sound la very khabi basic percentage language khabi khur to ala kap tain basic percentage language ko to na ban all len bola han all lan he de bul hi hoi ta ngal le on de bul hi ne hana le chon dang si chu hing he no le to la question number acho kan hi 20% of 120 pram 20% of 120 ko pram ket khon ni cha 20% to 1 by 5 of 120 na 5 jan ham 5 to the 10 5 for 20 24 into 1 is 24 na answer so tema abana next $12 is what percent of 30 is what percent of 240 denga 12 ko percent is at idam 12 is what percent of 240 net here now na percentage ki pm te pelo pichla na amon number pi so 240 chisi se abona 240 ta chana 240 abona hi le jat ham percent aka ji dinga la abon ga de 100% dina chala na number 240 tina 240 number chana teka ma 240 chair ho me deta to na chair chu 240 hai chair chu 240 ya le abona cha percentage ta ma ka simning al 100% chala na ai banga chair 12 chu chala ira om me the chala na ki char hui me the chala na chi ka hi chair 12 chu person is a hidam ti so question am do chale thema 240 चलेंगे क्या chair 240 means total होते नहीं 100% है ना ये चला एक का चो 12 number चो इज़ात है दम त्यारा चो इतनी होड़ आदि हम होड़ आदि पाँच total चो इज़ात हम चला total नहीं लगा कि कोई ये चलो ना total number इज़ात हम 240 ऐले percentage होड़ आदि पाँच चला result चला 12 ना 12 to 240 dinga percent is that hidam kili chalo na aso chalo question in do 12 by 240 into percentage adinga ati chana percent hidam teta question chan sal choko ta chalo na ya le 12 by 240 is beham 12 1 is 12 12 2 is 24 0 na 1 by 20 percentage ana khuna le jan ham 1 by 20 percentage का खोरा ले 5% ना आंसर जो 5% है जो इची से देंगा 5% में है दी थी जो इची से देंगा ही इची देंगा है 5% में ही दी थी जो ऐसे मा otherwise percentage का सही बंगा जो इची ज़रा मुझे बोला in 200 का चले हम in 200 दिंगा चला ना percentage fraction है लवाला ना 0 तो 0 ka 2 zarham 5 10 zarham answer to 5% will 15 as wicket 5% athema jidon ta bala kan bol kan ele 40 la 40 is what percent of 240
42 to 40 ding azat idam sirap tanyo na 16 2 by 3 है 16 2 by 3 percentage है ना तो ना इन खुद तो दियम दी हम अरे तो ये कोई सरन दो जो 240 लाओ ना 12 फिट लाओ जो हिसाब तम 40 ते लाओ जो इन ये खन हम तम जाता जो ना ये चलते थे तो 40 ना percent izat hidam percentage ading izat hidam 100% I think के जो 100 negative जो ना izat hidam ले 40 ही answer खुद फल 40 to 240 आदिगा percentage izat hidam ना into percentage खेल दिया तो into 100 percentage ना 0 to 0 का काटा जो ना 4 izat हम 4 1 is 4 4 6 is 24 ना 1 by 6 2 percentage on head no khud thi otherwise multiply to into 100 tala bol the na 1 by 6 2 percentage as at home 16 2 by 3 percentage no jing the na otherwise net chatla wa hila chun chitan bol yang to into 100% khoj hum 100 by 6 na 100 by 6 is hum 2 3 is 6 2 5 10 0 na 3 to 50 हो 3 to 50 का बोला ले जान हम डिवाइड का बोला 3 1 is 3 3 6 18 ना 16.66 हम बता जो ना जो 20 दिन हमारा 18 था 16.66% ना जो है 16 इधर 16 to by 3% दी थी देखिए मतलब लैंग्वेज जो 이게 zaman 타마 줬들래 이제 70 때랑 70 70 때래 왔다 이거 뭐래 그때랑 70 by izal अपना को लोडिंग हम 240 ना into 100 चला ना percentage चला ना 7 izal हम 7 324 7 321 चला इथे चला ना कितना थे चला वन से नहीं कितना थे जो ना izal हम 2 2 to the 4 2 5 10 ना 0 2 6 12 25 na abana 25 into 7 25 into 7 by 6 is equal to 5 7 35 na 2 7 14 15 16 17 175 na by 6 175 by 6 की percentage है क्या देंगे आते हैं हम single number sorting ale fraction sorting ale 6 1 is 6 3 is 18 it hedlo na 2 6 is 12 7 la nila dole na 6 7 is 6 8 is 6 9 is 6 9 54 na na 1 abana talo decimal kala 0 ko pai theta na 6 1 is 6 4 is ना 6 अपना 0 को ऐरे decimal हम साथ है 6 जन हम 6 1 is 6 is 36 ना 29.16% 29.16% ना इतना तो ले next question चालू है it's a number here which is 70 Newton it's 35 Newton 35 is what percent of 70 70 dengan 35 percent asin dengan leza idam abon bon ai izat hai percentage izat hai katiam number cho 100 ke chala na abon bon cho 100 katia hile
35 cho lai lam dam chai lam dam bon bona to 70 chalo na che bon bona to 70 chalo na 35 to chai lam thi chalo na achu tia hi le 35 hi che dinga ka sim nga la person in izat hi dam tila itika siam ko holding pa to 35 na ipapa na ko holding ham 70 35 1 is 35 35 2 is 70 na elo le na 35 ana boya bada che 35 by 70 to 7 in bolot 75 35 7 10 75 1 is 5 5 2 is 10 answer to 1 by 2 chala na 1 by 2 to 50% so otherwise fraction on head low paya hele tina bole ka tiam 35 divided by 70 into 100% ka ti chala na chi izat mutawa 1 by 2 mutaw chana 1 or 2 izat hum chi ta 0 answer to 1 into 50 chi pe hum 50% is ya na fraction on head 1 by 2 50% ati have na chu ti lawala into 100% in multiply la chana ele 60 dikit lala 60 to what percent of 70 ichi basic ne tawale chi diagram ne bela ka draw lo ta chen thim ding ka zi ya na kazi ya to chu question ang gi pe wale iti ji do 60 to 70 dinga percent is ham ta le iti ji re ka 60 divided by 70 chu abana chu tang chi ka ta chana abana answer to from 6 by 7 so chuna na fraction to percentage an he na le ti ka tiam direct ana ji de na ne lawa le pe ka tiam into 100 to multiply de na because 1 by 7 ko pram 6 into 1 by 7 percentage ka ti the chuna ya 1 by 7 ko pram 14 2 by 7% chala na ilo 1 by 7 hilo 6 by 7 dio chala na ajo tele iti bode ka tiam 6 ka multiply chala na athema ele 6 to 24 multiply the zan ham 6 to 24 ka multiply ale zan ham 6 4 ya 24 2 in hen na 6 1 is 6 7 8 84 na ke ka mi fraction ke ka plus में गति है ना सीधा टर्म 6 2 जा 12 by 7 से प्रॉपर हम प्रॉपर है लोपे चला ना ये जो 12 लेन चला ना इन्हें उसा को दे इन्हें उसा दे वाले 7 is आने का टाइम 12 by 7 है 7 is इधर उसा ना 7 2 जा 14 लेन ता ना या तो फॉर्म पे ला 7 1 is 7 ना बना 12 संग हजार टाउन 7 1 is 7 8 9 10 11 12 5 के नहीं ना which means 84 plus 1 plus 5 by 7% is na it's tene ko gop thei ga tichuna 85 5 by 7% is answer na athema 85 5 by 7% otherwise 6 by 7 into 100% dilaw na 6 into 100 ko 600 ta na 600 by 7% is na ita ang kipi the equation na ita kipi lawa le chita ma hon kipi a hiliti ko bol ham 7 by 600 ka divide na 7 is a 56 na 10 la 6 la dollar 4 abana 7 zat ham 7 5 35 abana 5 in na 0 ko koi phala decimal rom ta na decimal ko koi lawa le December का कोई नंबर मिल फ्रैक्शन का सोडिंग वाले ती का बोल हम ना 85 का जी देना चाहिए ना 85 अब आना इप्या का डिवाइड हम 7 ना का डिवाइड जो ना रिमाइंडर जन हम ये रिमाइंडर ये डिवीजर ये कोसेन का चलो ना कोसेन ना डिवीजर रिमाइंडर ने थे मां डिवीजर इनटू कोसेन प्लस रिमाइंडर ना तो के मल्टीप्लाई तो के 85 by 7% थे मां next is the term see in all the all
3 is what percent of 5? 3 to 5 adding a percentage arham katya hila zo na ka explain diagram ko jitra or 3 by 5 kati chala na 5 la 3 to 0% dhan kati chala na ala 3 by 5 percentage arham percentage ne na hila 1 by 5 to arham 20% chala na 3 by 5 to chung na ji tang 3 by 5 to arham 3 times I can multiply chung pa bu batao 3 times I can multiply chala na 3 times can multiply 3 times can multiply answer to that 60% na ita fraction ana ji thi ei law la ne thi law la fraction ana thi law la etik bol ka tiam fraction into 100% 3 is term 5 to the 10 0 3 to the 6 into 60% na ai thema question jidam chen hai them tawam Rat mengketing kesahat saja. Then opposite bolta hoता है 5 is what percent of 3? 5 to 3 dengan percent is that hitam. बता of 3 if you compare हम 3 to compare जो ना 5 है ना 5 ही 3 आदि वहाँ कितने चला ना person is not हिदम कितने चला ना ही 3 लेन तो चला ना लेते का बोलते हम इतनी का जीते करते हम इतनी compare हम 3 to compare इतनी जो 5 ना जो तरह ही चीता चला ना 5 by 3 ची पे हम 1 by 3 5 times चला ना दा 5 by 3 to 1 by 3 to हम 33 1 by 3 percentage or 33.33% का तीसरा ना अल्लाह 5 by 3 चला है ज़्यादा तांतम 5 times एक multiply रहे चला ना 33 1 by 3 5 times का multiply आला episode हम ची multiply था 5 3 is 15 ना 5 3 is 15 16 165 ना plus अब ना like ही 5 by 3 चुना 5 by 3 ही proper है लोग पे चुना ना 3 1 is 3 3 to the 6 है लेता ना 3 1 is 3 4 5 क्या 165 ना जी ही लेकर को मालिजा सोता 165 plus 1 को 166 2 by 3% ना 166 2 by 3% क्या otherwise decimal pa hoke bowling आलेला decimal pa एक bowling आले 33.33 जो ना that times sum 5 times ना 5 3 is 15 1 5 3 15 16 ना 1 है मम्मा 5 3 15 16 ना 1 है मम्मा 5 3 15 16 decimal जो point jar mang ni जो ना नो ना पर नीला जोला जो 166.65% ना 0.65% ठीक है हाँ नहीं ना दिया हम ngay चलो असु तुंगा भाई ताने है चलो ngay language understand हम ngay तो चलो अपन चीज़ ही चुआ हम क्या लो जो ताज जी application जी हूँ ज़्यादा हो ना करब बिताम नंगे नंबर से अंतर नंबर से अंतर बोले बच्चों चाहे पी से इधर हम चाहे पी नज़ी अंदर हम नंबर से अंतर चाहे पी का ज़ीदा हम चाहे पी का ज़ीदा में से अनो any number choose any number ये hold on dude 7 is what percent of चला होगा 3 7 to 3 आदि का percent जरा हम चलो बता ना 7 3 कितने चुना अदौर ता एक की बात चना है 100% चलो ना मैं उसे है ना नंबर है की बात चना 100%
3 chunga 4 hungi ta pana hi 100 plus hungi ta cha percentage a chana answer cho 100 plus hungi te do epizinam tile 3 chan chu 100 ta chala na oda che ka ni thum che 100% ta chala na hin kya na ebang hi chunga khat ka ma le kasim tha de nga le ti kasim nam 100 chung ta chala na 100 plus ta chala so 3 chunga hi 4 ilola 5 6 7 tila 100 plus de to answer chu chang hi za dam 100 plus ngi ta chala na thum bo do lai wanga sa gi to sa chala na auto e thema auto hun capacity mi thum bo do la te auto anu nga khuna driver pa nu nga khu mi thum bo do len e wanga mi thum adol chu mi sa gi ki to sa ki to la percentage 100% capacity chang atom jo da chalo na percentage ka coding ala 100 plus percentage ong hidi tin he sa cha yathima anoya hi ador za tin he cha capacity ti cha na totale 3 to 7 to 3 dinga percentage ala hidam te 100 ma te le chalo na chiko kona 11/3 che pe ham 33 1/3% chalo na or 33.33% jana 7/3 jo 7 times na it is 7 times ka multiply ra chana 33 1/3 jo 7 times ka multiply ala percentage jo 7 3 ja 21 7 3 ja 21 22 23 ta chana na abana plus 7 3 ja 21 okay 7 3 21 22 23 na plus 7/3 ya abana 3 zan ham che proper lopi chung alin helna len thei ro ga te chuna ala chi proper aji ding ala ti jidam anu ya koi dan na 3 za times 7 hing thei am 3 2 times 3 times 9 lin ta na 3 to the 6 abana 7 sura da chu plus 1 na dita 231 plus 2 1/3 chuna chite ne ka plus the ga ti chuna ka plus ala ja so tam 2 3 3 1/3 percentage na 2 3 3 1/3 percentage na chaka khona la 2 3 3.33 percentage na athema 1/3 33.33 so lana bana kasai banga hi achung langa hi alitna hi le 100 chung he ga ti te chuna 100 sang tam ta khona na ale 3/7 kala dinga la 3/7 kala dinga le ja tam 3 din to 7 din which capacity 7 adol chalo na 7 la 3 jang bo occupy bo chalo na to 100% sang hong form de te chalo na chaka he na ne thema answer jo 200 lang 100 lang ka pha lo re so ka khodinga la te ka khodam che 3/7 cho 1/7 ho ja ham 14 2/7 na 14 2/7 to 3 times ka bo ngai chalo na chi so na dinga na 14 2/7 to 3 times ka bola la chi so din it's 1/7 here na 3 4s are 12 1 in hand 3 1 is 3 42 plus 3 2 is 6/7 6/7 ho bata 6 ne ro chalo na ajo tele ma cha bo ngai tele 42 6/7 percentage 100 sang ma hom chana 42 he na 100 sang ma hom de etem ta achong thoma le 100 sang ma hom chung tama da 100 sang tap te na cha next rap tanya abana 5 is what person less than na what person less than 20 what person less than 20 5 hi 20 adinga ko izat na roma percentage izat na roma te cho na
It's a what do ham. If you compare ham, 20 to compare to na. If you compare ham, if you top 10 ham, 5 is what percent less than 20? 5 is what percent of 20 kitlo pitch. Oh, a language here it's to now. Question me, a language here what 5 is what percent of 20 na? Question me na. Let him what is 5 is what percent less than 20? What is 5% is what percent of 20 na? Question number depend here ka bol ding are ka bol ham 5 to 20 ading percent is that ham kiti chalo na 5 by 20 into 100% ka bola le jat tam 0 0 2 5 10 5 by 25% na it's pa hi dit oh ala it's pa ding ala bisiam 5 is what percent less at is that not home ti chana if to ka te ham 20 to ka te chunga hi because it ham 20 sanga is not home percentage ko ni ti cha the thema 5 is what percent less than 20 na 20 sanga is not home to the percentage ko ni ti cha the thema 20 sanga is not home 5 here 15 not home chana e wang 1% is ada chana if you compare ham 20 na into that ham 100% 20 is a times ham 5 there 0 0 chum lo hi na la sa ta lo chen cancel lo chen 2 5 10 tho chalo na 20 multiple 5 5 25 2 in here 5 1 is 5 6 7 75% is kibang lo bis na jate ni hai language ko kibang question kibang lo bis na ne thim tam icha pa ke la kan ji lo da chu ke la direct aka bol thi ta chu exam ana ji ding ala 5 is what percentage than 20 ta 20 sang ai za na from no thima chu so na from chu na this is the percentage in say na tila okay percentage aka say ding ala so na nga do hin ipita ipapa na do ham 20 to do hin na percentage aka khol la hi tina chu and the question 5 is what percent more than na what percentage more than 5 sang ong thom hai ta chana na 2 5 to 2 sang in is a percent in atam dam 5 to 2 sang in percent in atam dam bata che 5 compare chalo na more than kitile nu ya koi di chalo na che 2 to ke compare chana 2 ko koi ta na 5 to 2 ading ai za na tamam de 2 ading ai za na tamam che 5 to 5 minus 2 chu ka bola le za ham 3 chu na 3 atam jun le na 3 atam ham tam jun na 5 chu na 5 chu 2 kala do ai la 3 wal which means 3 atam chu na acha percentage ka boarding ale za ham 100% 2 5 10 0 also to be how 5 3 5 50% na dita kasi banga wata che ake ba chala 100% ta chala na e wa chi ni khara hun tama pa na 100% chu na hi ji ta ka ti chu na te thiwa ale ji ta banga chu number ka kya da cha same question same question different figure net in the one na what percent less than 100 is what percent less than 150 na 100 is what percent of 150 na 150 is what percent more than 100 what ta na cái khuất tành nó nào em ra nó question number
it's a par khut mo sa ta na 100 to 150 then akatila then ko mam ko then to kinai chan am hi anu ya koi ra ka ti chuna equivalent tra to ki compare chala na 100 is at so zakhat chu ti na chuna khara jama ko person is an homam ti chuna etima 100 is what person less than 150 I think a person is an homam that's all 150 I think 100 is an homam ado ta 50 al hom chala na 50 जो percentage is here in this na etima percentage ka khel jang ala jan ham chi 0 to 0 cut ta 5 1 is 5 5 3 51 by 3 ko is ham 33.33 33 1 by 3 percentage de fraction head like ye gang chala na fraction head lawa le ti bode ka tiam 50 by 150 into 100 percentage na ka khona le ja so dham 0 0 5 1 is 5 5 3 is 15 na 100 by 3 percentage na ka khokin ala 33 1 by 3 percentage ne thema question number 1 na pa answer 33 1 by 3% na ani na hela 100 is what percent of 150 of kitina jakhana 100 to 150 dinga che is a percent hidam na agita la of agita la pe ka tiam 150 to ki compare chalo na jakhan ki compare yang chalo na 0 to 0 ka cancel la 5 3 15 5 2 10 na 2 by 3 to 66 2 by 3 percentage da 1 by 3 total to 3 है 2 by 3 को 66 रहता चलो ना otherwise ये दाई नहीं थे लो ले नो या कज़ी रहता 2 by 3 ना 2 by 3 मुझे कटवा लेना into 100% का बोला ले जाना हम 200 by 3% ना जो का खून ले जा सो हम 66 2 by 3% सो ना Kaditam is good at auto is 150 is what percent more than 100 100 sang 150 he is among then negative no 100 ko chala na 150 to 100 sang ja na tamam som nga tam chala na 150 to jakat la to minus le som nga tam chala na ale 0 to 0 ka cancel 5 1 is 5 5 to 10 1 by 2 पे हम 1 by 2 तो 50% आता है ना आंसर ना ये लो लेते कबोड़े का तियाम 50 by 100 into 100% ना ना 100 to 100 के काले पीएम तो 50% ना ऐसे माँ क्वेश्चन अब बाले खार कुछ के लिए बाले नेक्स्ट क्वेश्चन चिताओ तो 125 is what percent less than 150? Okay. 125 is what percent of 150? Correct. 125 is what percent more than 100? Bottle. Question number 1 na ko PCM 150 to compare chalo na 150 to compare chunga pizza ham 125 chana what percent less ati chalo na less or more hele plus minus bol ngai chalo na 150 to 125 hi 150 la is an homam ti chana is an homam 25 al hom chalo na percentage a here di chalo na le kiti ka bola le za so tam 25 is a times 5 5 25 na 5 3 15 0 5 6 30 na answer to pisam 1 by 6 pe ham 16.66 over 16 2 by 3%. Question number 1 of question number 1 hai 16 2 by 3%. In 200 अंक बहुत है जो ना in 200 बोला नहीं ना ताचा ना इस पर है कभी भी लगा जाने जो तेरे वाला का ज़्यादा होता ताचा
50 into 100% na. Kurang dah contoh kusuk tahu. Next question. Next question is 125 is what percent of 150 na? Of kita so less than more than जाता है पिछला ना. Of अतिला direct comparison direct compare का बोला लेज़ान हम 5 2 is 10 5 5 25 ना 5 3 15 0 5 5 25 5 6 30 5 by 6 so percentage value है हम 1 by 6 is हम 1 by 6 to 1 by 6 is हम 16 2 by 3% चलो ना 16.66% चलो ना 5 by 6 is times 5 times चलो ना 5 by 6 5 times let's say 5 का multiply 5 का multiply चलो ना 5 into 16 is हम 5 is 30 3 in hand 5 minus 5 6 7 8 80 चलो ना plus 5 to the 10 by 3 से proper हम hello pitch चलो ना से proper सोना देंगे आज जाते हम 3 3 is 9 plus 1 yeah अजो तेरे proper पर आज जितना इंच का कप थे था चलो ना 80 plus 3 ही पे हम 83 1 by 3 percentage yeah ये थे माँ 1 by 6 value तो 16 2 by 3% है लेस होते हैं ना ये लो ले decimal कला है ले जा सो दम चे 83.33% 1 by 3 वो था 3.33 तो यार ना 3.33% yeah अब आना question number 2 में जो तो question number 2 में जो तो 125 is what percent more than 100 somehow you compare to 125 is that more less कितने तो जो 10 है minus this number जो p नहीं ना is that what more than is that 100 125 है 100 somehow is that not हम 25 आता ना 25 का 0 था उसला ना 25 1 is 25 25 400 1 by 4 जो जाने का तियां 1 by 4 जो percentage आने वाला है 25% हाँ है हेलो कुछ ना next इको बेंडला जो हम practice जो फार साउंड था बोले इको बेहन नलायम पता चला तो तेरा क्वेश्चन हजे दूसरी आया क्वेश्चन करें सॉल्व तेरा मान ला मार बाने कोई हम राचन है तो हम ताना तो तेरा क्वेश्चन करें कोई सवाल नहीं करता question 125 is what percent of 600 125 is what percent of 600 125 को 600 जगह percent is an hedam tile of akitya hele less than more than hele subtract na ilo pi difference la ilo pi chalo na question है PCM 125 by 605 is that 5 to the 10 5 25 5 1 is 5 5 to 10 0 na da अब आना कट के नाले 5 मामा 5 5 for 25 5 to the 10 5 for 20 5 by 24 5 by 24 so percentage का क्या लो लेते हैं खुद देखते हैं मतलब ना into 100% is na 500 by 24 percentage चांस होते हैं ना इताओं को पीते हैं लोग वाले शून्य थे ना लाइट का शून्य धम का शून्य धंगा ला 24 divided by 500 का बोलना चला ना 24 to the ज़रा 48 ना अब आना 9 10 जा
Diam. Ala chala ya episode ham 24 na. Mistress ko sodela. 24 divisor into cosine. Cosine plus remainder 20 na. Percentage to 20 by 4. Yeah. This is a percentage as oh. Ele 124 zawa chile 125 yo 126 got le wala iti asale pe da. Rapang oh. 126 ati lang la. 126 is what percent of 600? What now? 126 to 600 dinga is an percentage is an na into 100 percentage na 0 nito kat na 6 zan ham 6 1 is 6 2 is 12 6 1 is 6 zan ham 21 percentage ha hello picture na next question bola to ah one 120 is what percent less than 2240. It's a hotel. Take a down. What around? 1120 is what percent less than this? He's a 2240 para code in this. 2240 para code this. Zan हम खुद जो less than दिचला ना इस तरह निका माइनस आले जा सोम 2240 माइनस इधर हम 1120 का माइनस आले जा सोम 1120 सोता तो 1120 ना जाओ ये चीज़ जब पर आकर कोई हिलाओ पिछले लेस का बोल है जो ये थे माँ आइले G 1 times G 2 times दिया 1120 2 times 2240 दिया and 1 by 2 is a percentage as I get 50%. This is the amount of 720. 720 is what percent less than 1440. Betul. Kembali ham. Ini apa kau ada ketiam? 1440 na. Ini cita sangat besar lah lomang. Tu 720 ना 720 from जो चला ना percentage अगर क्या दिले 200 ता चला ना ये चीज़ 7 चीज़ 2 times यम अके खाली 2 times hit सा चला ना अके खाला दो ले number के बाला चुन 2 times ती hit ना चला ना 1 by 2 into 100 चीज़ हम 50% नेट मत तो चले Two is what percent more than 111? What percent more than 111? 50% more. If you compare the 111 to compare it,
Itu sang ai za na tamam 2 sorry 1 a ka bole na ni 50% atiam chana zo 115 atiam za na tamam 111 chana na za na tamam 111 chikana la thinke ke hele za na ka tiam 1 ho za na person na za na ka tiam 100% na to 100% da so atiama ai le 999 is what percent more than 111 kon tala Ata den ka tele hoila ko ira ka tiam noi langa na ste ni chi za na tamam e na tam chala na tu tar chunga ja ka tira e de ta chana 8 times la na 8 to 1 to 100% elir ko ya dham 8% 800% hi nai cho na thế mà 9 chú masa ka si do ne he taw 10 chú za per person za ka tiam 10 chú 1000% na ja 1 chú 100% tina chala na zero ka ma le 1000 la ka ding zero ni 100 chu ya ham zero pi pa 1 to 100% jana na kasi chuna la 10 hoi za tam cha he 1000% na ai le 100 chala 10000% na 10000% na ale 1 to 100% le 8 za tam 8 to chala yam de chala na 1000 sang hom de tina chala na 8 to 800% ya चला 1000 का जाले 1000 किसे का जाले जाले ताम हाय नि थोम ली ना 1 लाख था ना परसेंटेज ताहे न कंफ्यूज वाले ती जी बोले का तियम into 100% ना 8 into 100% मोसेम था ना 800% या more or less ने थी मन था ना आता लोग पीछे ना more or less they ngar utaw tele more or less the khatna bo be hum less the 150 is what percent less than 400 less than 400 sang aizana 150 ko less am vi pisang akatiam 400 ten hi zana chi sang ai zana phamam 400 la 150 kala dole zana 250 na 250 al hom 0 la 0 ka 5 zana 5 is 45 25 5 by 8 chupia ka tiam fraction an her an dole 1 by 8 chupia 1 by 8 to 12 1 by 2% chana hello la 12.5% chana 5 by 8 to 5 times de chala na 5 times le za nam che 5 to the 5 is 560 za nam che 5 ka multiply ale 60 plus 5 by 2 chana 5 by 2 proper hello pe ham 2 to the 4 plus 1 na dia che chito ko bola 62 1 by 2 percentage otherwise 62.1 by 25% na ja karab bitam chitele less to more net anta chana 20 pion la bothe te ta chana less to more cc da ta tin
tai number khan ko du touch less to more a chai tao off yang chai tao aro to hi question number khan se it number khan ga boring 1000 na 1000 of 12 1 by 2 percentage is ipaham koranta korana according to let's say pay 1000 of multiply 1 by 12.5 को हम 8 चला ना का खुना ले जान हमसे है 4 in 4 आना पड़े 2 in 1 2 4 is 8 500 ना 2 to the 4 250 ना जा 2 1 is 2 2 to the 4 to 5 is 10 125 that's all na alle of 33 1 by 3 percentage kuna tala zara idam Number 3 5 times percentage. Give one more now. Yeah. What's it? Hot, li, thum, li, na. Of 31 by 3% को पे करते हैं 1 by 3 सुना फ्रिक्शन ना या 3 3 is 9 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 या हाँ हालो पे चुना याचा percentage fraction है वेंकट तीचा ऐले question card 120 is 20%. If 120 is 20% of a number 120 ही number खरा देंगा तो 20% में ही ना then तो तेले 120% of the number is it's a number 120% should be them pay them 20 120 480 720 option so 20 120 480 720 pay them no Namahanam kan khudatam je basic ak khuding alati khudam 120% of 120% is 20% of the number is na 120% to 20 khara jinga hi chi number x a jinga hi 20% bo hi ti chana ka kana hi le 2 1 2 2 5 10 jan ham chi
5 is multiply the x is equal to 500, 5 to 10, 505, 600. X is 600 number 120% of 600 120% of that number is 120% hold on 120% of 600 to that 0 0 cancel 600 6 to the 12 6 to the 6 720 yeah basic at a good 122 number had adding 20% more here it is it's a number in hold out see that's about it's 120% of its number in hold okay in 120 it's a basic method here I let it could do 20% of a number to 128 20% of the 1 by 5 yeah 20% of a number is 123 it's here saying is it's 20% chulana it's number denga hai na 20% is at 120 na is that times can multiply 1 to 120 times I can multiply chulana it's 120 times I can multiply it's number is so do chulana original number ki dong pen chunu ya ke koi ji chulana percentage result percentage is like koi ya ka ti chulana ka bola la 500 5 to the 10 5 600 it's number to 600 ta ne thema ale 120% of that number so 120% of 600 hold on chulana 120% na or 600 hold on chulana 0 ni to 0 ni ka ile ja tam 600 6 to the 12 606 720 calculation on base of chulana इची टाइम का खुद होते तक खुनुम लवा लेते का बोले रहते हम 120% जो 100% प्लस 20% का चला ना 100% जो पे हम 1 प्लस 20% जो पे हम 1 by 5 5 6 by 5 का चला ना इची नंबर जो जाते हैं 600 में चला ना जाते हम सम 120 टाइम्स चला ना ऐसे चुनाव पाही जाते हम 120 टाइम्स जाते हम 120 ko yung gawin no 120 yeah it's a question here china ding bot out it's a question ni daren out it's a question last question in bot out na aban le son le next question no ho bola hon phalidan it's a kabi explain kiring ka to method ni explaining to ka bote ni ta bant no hitani ne ro ta chana it's 120% 120 for alo pichla na 120% of 600 tila chalan sir it's na mode ya na boilo ala it's number tabang hin khan la jota na mohin percentage khara pa number i hold out so it's number is to percentage chung hold out so ya na 120 hilawa 40 is within 40 400 is within na if 400 is 20% of a number, then it's 70% of the number is. The number is hold on. 400 to 20% of a number. 400 to 20% of a number. Basic method is one la. 400 is 20% of a number. 400 is equal to 20% of a number. 20% of a number. Number ke lo pi chalana. Exact koi tau na. 0 0 ka 2 1 is 2 2 5 10 na. Da. Abana 5 is chalanga 16 le sa so tau 5 0 0 5 0 0 5 4 za 20 da. X value to
2000 in motao na x value jo 2000 in motao ele man hi number a number ti pen je motao na le hi number to 70% of chi number chola ti la chon ti bole ham 70% of hi number cho ip number ba 2000 mo chola na 0 ni to 0 ni cancel ta na apana 20 into 70 khojar ham tele 0 nim chola na 0 ni ka koi de multiply hil 2 7 za 14 answer cho 1400 1400 na it's a basic method chola na otherwise 20% of fractionizer negative 1 by 5 chola na 1 by 5 to 400 here 20% hi ch number adi ga cha even his number is p is ga me langa ye koi ji na e word depend cho amara 20% cho 1 chola na 5 adi ga na it number assume bolo cho 5 hi ki che that number depend na 5 by assume bolo this is 20% cho 1 hoye de chola na e wanga 1 value cho mon ja p 400 na ele his number cho is that multiply ngai ham 400 na multiply ngai chola na number head na linga cha 404045 20 to number chi mo tam number e mo ta kala na number e mo ta pha ba 70% of that number is 70% of 2000 to some hondam 70% na of that number 2000 ho ja ham 0 ni to 0 ni cancel 27 za 1400 etrema it's a concept ngene on ngai cho na khazang ki jang dia na atutile Tilaya hin if 9000 na 900 is na 33 1 by 3% of a number then 16 2 by 3% of that number is equal to 1. Equal to 1. See last question 8. Equal to 1. If 900 is 33 1 by 3% of a number, then 16 2 by 3. 162 by 3 low pitch 16 2 by 3% is na of that number is p hidam. Kan khudda hum mata bulanga to p sebam 900 basing on ali is equal to 33 1 by 3% of a number na 33 1 by 3 na percent of a number na x ita khudu chuna na thema ale tain khurwa le chong khoding x value holding bana cho 16 to by 3% ha wal chula na ha wal ke chu time waste wal chula na adu de 33 1 by 3% khot pe ham 1 by 3 na yon that number is number to 3 a pe ta na anu ya 33 1 by 3% to 1 ta ko na acha ka na element it's even hizar hetiam mon 900 to chula na ale hi number yo 900 na multiply to chula na ja 39 2700 ta na amain 16 to by 3% of chi hold on tickets. Next question. 16 to by 3% for pam 1 by 6 chuna na amona do cho 16 to by 3% hold on tele changa ka jire cho 16 to by 3% who 1 by 6 chuna na ama 1 by 6 16 to by 3% of 2700 it's hold on the chance chuna janam chi 63 64 28 chula na 65 64 jo jan hai 65 30 na ato tele ja tam che 2700 divided by 3 na ya ta khud 3 khud ngai chula na 3 by 2700 khud ta na 6 sorry not 3 6 na da
6. 6 là chỉ divide thế không? Divide thế luôn. Biết tiếng nào? 6 4 là 24. 5 6 là 30. 0 male 0 koi mo. Answer so ipra ki divide koi na tyo 450 na. Da head chain is so number 10. Koi saka na bol be pi hani ngo no a chain na tingin no a chain na tingin karap tai aji to ma na karap tai to hi number a chain na tingin tu nia concept na clear on nam ti he na tingin homework ti to na homework ti ta 1 2 3 5 7 7 9 5 6 7 9 percent or 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7 33 1 by 3 percent of 1 2 3 5 7 na 7 9 5 6 7 9 okay now 33 1 by 3% of plus 120% of 120% of kata okay 7500. Let's see. Boran to. Bao hoa pa bao sinh ai du